حزب الله د سال 1985 ده هاتیه دا مزراندن پرچکترین ریکخستنه لسرانسری جیهانه یعنی دناوا وان ریکخستنین چکتار ده یا هری پرچکترینه چکین هری باش و پیشکتی ده دسته ویدنه 2017 25,000 چکتارین پروردکری و چالاک دناوا حزب الله ده هبون 20 حتی 30,000 چکتارین یدکنه حزب الله چند ایریشن کو حزب الله لدیجی امریکا انجام دانه و جبر وان ایریشان جی بناو دنگ بویه اون نها ده 18 ماه 4983 ده ایریشکرنا سر بالیوزخانه امریکا لبیروت بریا اتومبیل که بمب بار کری کو د انجام ده 63 کس هاتن کشتن جوان 17 کس امریکی بون 23 ماه 10 سال 1983 لبیروت دیسا به بارهلگره که بمب بار کری ایریشی بنگه که لشکری امریکا هات کرن ده انجام ده 305 کس هاتن کشتن ده 141 کس ستاف لشکری یه امریکا بون ده 20 ماه 9 سال 1984 ده 10 سال بیروته با اتومبیل که بمب کری ایریشی بالیوزخانه امریکا هاته کرن ده انجام ده 24 کس هاتن کشتن 9 کسین دنجی بریندار بون ده 17 ماه 3 سال 1992 ده ایدی ام هدی نزیک تبن بالی کاریا استخبارات ایران بالیوزخانه اسرائیل لبوئنوس آیرسا پایتخت آرژانتین هاته تقاندن ده انجام ده 29 کس هاتن کشتن 200 کسین دنجی بریندار بون ده 18 ماه 7 سال 1994 ده ناوندا جواکیا جهویان دی سال بوئنوس آیرسا پایتخت آرژانتین هاته تقاندن ده 86 کس هاتن کشتن 200 کسین دنجی بریندار بون پشتی حزب الله کی جان هسته لیوایا فاطمیون لافغانستانه ام بنیرن که او چواهاتی دا مزراندن او دمجدارا 2014 ده جالاک بویه او لیوا جکدارن سپایا محمد بون بری کو ببن لیوایا فاطمیون وکه حزب الله افغانستان نها تینا ناسکرن ده حتی 20,000 جکدارن وان هنه دبن چاودیریا سپایا پاسداران ده بیگومان ده شر سوریه ده جی بشدار بونه انجا لعراقيش بهمان شو حشدي شعبي و سپای که زور جار به سپای سیبری عراق ناوبره لسالی 2014 با شر داعش دروست کرا حوت هز لسرتا يعني سرتا سپای بدر و يعني حوت هزبون لسرتا وحشد الشعبي كسپای بدر عسائب أهل حق كتائب حزب الله كتائب سيد الشهداء حركة حزب الله نجبة كتائب إمام علي كتائب جند الإسلام استا تشل جروب هن لنا وحشد الشعبي كسطو بيس بو سطو 50,000 چکدار دبن جگەلەوە لە یەمەن حوسیەکان لە ساڵی 1994ەوە چالاکە و لە 2004ەوە چەکدارە شیعی ینی چەکدارە با بڵێن حوسیەکانی یەمەن شیعی ئەوان ینی ئەوان شیعی زەیدین نەک 12 ئیمامی 100,000 چەکدار و ناچەکداریان هەیە ژمارەیەکی زۆرە مەڕاستی هەمێژی دەبن فەرمانداریە قاسم سلێمانی دابووە و پەیوەندی ڕاستەوخۆیان لەگەڵ قاسم سلێمانی هەبووە خۆشتان نەزانن ینی ڕۆژێک پێش ینی ئەو ئێوارەی کە قاسم سلێمانی کوژرا لە لوبنان بوو لە هەندێک وێنێشی بەڵاوبوویەوە لەگەڵ حەسەن نەسڕوڵڵا سەرۆکی ئەوە بڵێن بەرپرسی حیزب اللای لوبنانی پێش نوێژی بۆ دەکرد بەیەکەوە نوێژیان دەکرد و لە سووریاش بووە بەدڵنیایی لە سووریاش لەگەڵ نزیکەکانی خۆی کۆبوونەوە و دیداری هەبووە اینجا کە هاتوتە عێراقیش لەلایەن ئەبوو مەهدی موهەندیسەوە پێشوازی دەمێک و لە سووریە بوو سەنگەر دۆخ ئەو میێوانی مەی ژ ڕۆژاوای کوردستان کوژێ تەکساس
شیرۆڤەگەر بەحس کرد گوت تێگوتن دەما قاسم سلەیمانی سووریە بووە حتا قامیش لێ هاتیە ji bo çavdêriya wan bingehên serbaziyê Amerîka bikin dorûberê Qamişlê ku plan dikir yan jî di plana wî de bû êrişî ser wan bike ev jî malûmateke îstîxbaratî bû ku got bêguman ne piştrastkirîne ev gote got lê demekî tiştekî wiha hebûye heta behs tê kirine Qasım Süleymanî nehatibe Qamişlê çima xelk ji ber xwe ve bibêjin Qasım Süleymanî li dorûberê Qamişlê hatiye dîtin